Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna apasat te serye tayo ita alawas anapauluan. Napaay at tarigagay. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Anda ka maggayaman dito'y waig. Inun na anak ngayon may naglaba. Nagpudot namin ti agibalaybay no nangatun-tun dya ini. Sa bagay Huwag gayam. Di ka di mauma itibiyag dito'y away. Anya ti kayat mo asawan. Di mon kayat tagnag dito'y away tayo. Kaya't kumatagnag iti syudad. Nakauma dito'y. Papanam ko mga ijay syudad. Awan mat kabagyam ijay. Apay ngay ti kaadalan ta iti high school ani Eva. Adda trabaho na iti syudad. Adamot namin kabsat na ijay nga da trabaho na. Masapul ka di nga adda kabagyan. Tapno makatrabaho iti syudad. Oy, narigat ti agyan ijay syudad. Masapul nga agabang ka iti pagyanan. No awan trabaho, awan pagbayad mo iti abang ti kwarto a pagyanan. Apaya kasla problemado ka. Anya ka di ti parikot mo anak kaw. Nauma akon itibiyag dito'y away. Kaya't ko timapan iti syudad. Ay, nagrigat na itangarapaap mo. Babae ka pa imaengarod. Ikakidin ni gasang-gasat ti masakbayam ijay. Inak agbirok iti trabaho nang. Nalakaaya ti agbirok iti trabaho nga wam makadwam. Babae ka anak ko. Amang ano adamaday ang mapasamak kang kaijay. Anya kumangay ti mapasamak kanyak nang. Uray sales girl, waitress, mabalin amin. Imbag dito'y away, ta sigurado asaan ka may sagmak. Nauma ak ngarudan nang. Barang makasara kak iti naimbag agasad ijay syudad. Ay, saan ka kumagagpasyudad, anak? Sa maysa, masapol nga da kwartam no agpasyudad ka. Magatang amin ijay. Awan ti madawat. Itaman pa yan nakalagip ka nga umay pumasar dito'y balay kaanakan. Adda parikot ko ulitan. Da kayo lang ti amok ang makatulong kanya. Anya aya ti parikot mo. Kaya niya ti maitulong ko ken ka basang. Pautangan na ko may ti kwarta. Tamapanak ijay syudad, uncle. Anya ti kunam. Mapan ka ijay syudad. Wen nga rod, uncle. Inak agbirok iti trabaho kijay. Ay, narigat ti mapan ijay syudad basang. Nang runa no awan kaduam. Saan mo't ati kadwak ti agbirok iti trabaho, uncle? Siyak ati agbirok iti trabaho. Kasano no awan mabiro ka madagos. Pagdagosam ngay. Adda sigod aka adalak nga adda ijay, uncle. Awagak no adda akon ijay syudad. Ibagak amakidagusak pa'y kadakwada. Nabayaga ko namang idat-daton iti ayat ko. Ngamapay di na pala sumbatan, baya. Apay kumasong batan ka. No makiasawa akan ka. Agnanayo na kamanalon akaskan ka. Diyak kaya ti manalon. Saan matadakas ti agtalon? Saan adakas? Ngam na uma akon itibiyag ti manalon. Saan mo arumbang akaumaan ti agtalon? No awan ti manalon. Awan magatang apagbiag dagiti tattao. Agawid kakit din. Ingka mang kita iti sabali akatakunay-nay mo nga agtalon. Sabay ko ma. Tagbaliw na tapangadang mo. Lading nita, ngam din to pulos agbaliw. Diyak kayaten ti lumutlot iti kapitakan. Oh, apay akas na titsuraam amagmag na. Nalpay ta abagam, kan mabilbilang matiod lang mo. Nasakit unay ti barokong ko. Jackson maidaanon ni Jay Balay ni. Kada sakit mo iti puso? Kayat mo takaduan kay Jay Hospital? Awan sakit ko. Nasa unay. Gapo iti ayat. Ayat? Kung naglakit din no niya tinapasamak ka. Di ka maawatan?
Binastad nak ti gayem mo. Di na kano kaya ti manalon akas kanyak. Saan nga ta rinabak na kalaang? Unay butasan na kaya ti manalo na? Agtaltalon mo ti pamilyada? Isong aron anasak tanak unay. Jak ni namnama, akas jay ti bagana. Talaga ka, day, amapan ka ijay syudad, anak ko. Awan makapagbaliw iti pangadeng kunang. Ay, kadayon ka nga rod nga umay pumasyara. Uno saan, umawag ka akanayaon. Unang, barang makasarakak ijay itibak ng apakiasawaak. Daita ka didi kang runaan ang makagapaw. No apay amapan ka ijay syudad. Ibagata na kasta nanang. Ay na, madanagan naklakit nga rod ken ka. Ang mga numaysagmak ka. Masapul nga aramatak ti kinapintas kan sirib ko. Tapno makaban ni itak itibak nang. Nauma akon itibiyag dito'y away. Saan kumamot akas ta, anak ko? Kaadwan at arigagay amaala iti sinasaor ket mababtuaw gadi na oras. Depende iti tao ngagtarigagay nang. Nauma akon dito'y away nga awan kalsada kan kuryente. Sigamat ti masabat ko. Adamot dakkalabag mo. Papanam ka di? Mapanak iti syudad. Inak agbirok iti nasaysaya at agasat. Talaga ka di nga awan namnaman ni Ivan ken ka? Kakaasi nga agar-aram. Nakaarmat ket din Ivan. Ngamjak kayat ti makiasawa iti manalon. Tagibasitem ka di ti manalon? Ket isumat ti trabaho ti pamilyam? Day tangarod kat. Nauma akon at tumultulong ijay talon. Kayat ko apadasan ti agbyag asaan ababaan iti panagtalon. Ado umat ti bimak nang gapo iti panagtalon. Nga magtrabaho dalat ta iti pitak. Jakon kayat tagtrabaho iti daga. Uray ka sano ka nga to ti arapaap mo. Masapol asaan mo alipatan ti nagtaudam. Adda akon dito'y terminal ti boss. Agtugawak pa'y man dito'y. Sakbay nga awagak ti gayem ko. Wow! Nagtairkat day ta ang lalaki arumwa iti kotyen. Nagtugaw akas lang maula. Ay, kasigak na. Sir, kasapulan nyo ka di titulong. Wala ka bang ulawak? Ito mawatan tayo. Ipan ka kumaidya ospital. Ngamjak amo nga imaneho tilugan nyo. Kaya tso ka di ta mga yabak iti taksi. Tulungan ka lang yung nagsublit ko, check. Ang tawagan. Sige sir, kumput kayo kanya. Tatulungan kayong agsubli iti kotse. Hello sir, nakaawag kayo mag. Galatan na wala kita eh. Mabalin ka di akaduandak amapan iti doktor. Amangan ngamin no maulawak iti dalang nagturong iti doktor. Ay, sapay nagsakit ti tiyan ko sir. Agsubli-subli ak ijay banyaw. Kasta ka di. Wen nga rod sir. Amangan no jak malapdan ket agsapulak iti banyaw. Ala, adagas di tamitisin cabinet. Agtumar kayo di agas yun. Wen sir, pasensyan no jak makaumay. Naka-loudspeaker ti cellphone nyo, sir. Isuan nangag ko ti saritaan nyo. Kaasi kayo mat, tanasakit ti tiyan ti inawagan nyo. No di pa'y laumay, amangan noan niya ti mapasama kada kayo. Mas dawak. No apa akas ito'y matentriknak. Italang da ito eh. Saan ka di a klinika di adda iti asidag, sir? Kitain nyo ka di, oh. Kaluklukat at klinika da ito. Mabaling kayo akaduan ijay, sir. Asidag laang mat, kumput kayo kanya. Mabit lang, Rod. Isarak pa itilugan ko.
makikabilyo man to'y bag ko, sir. Alangan nga itugtugot ko ijay klinik, ha? Bag mo ka di dayta? Sige. Ikabil mo nga rin itilugan. Tama pantay ti klinik. At akadwayaw, sir. Babae mo. Isutin ang tulong kanyak anapan iti doktor. Kan isutin baon ko anang ipalaboratory iti darak. Kahit anya ti resulta ti laboratorio, sir. Nababaka no ti hemoglobin ko. Iso ana ulawag. Ay, imbag man tadan ang kadwa kada kayo, sir. Nera na nga dak iti terminal ti boss. Dimsaga iti kotsek. Adda ko makasinara ko iti terminal. Ngam na ulawak maten. At ang amin man ang di bagbagayo iti amaulaw kayo. Ngam saan kayo anapan iti doktor. Wan nga rod. Kunak no gagangay laeng dayjay. Tanapuya tanak idi. Angam apay maten. Tanaulawak manen. Asino ka kaday. Tapay nga adda ka ijay terminal tipos. Apay nga adda pa'y bagmaw. Nagapong ak ijay probinsya. Agbiro ka kumaiti trabaho dito'y nana. Ay niya kumaatrabaho. Ubing ka pa'y mo. Kit masigurado nga awan pa'y nalpas mo a kursaw. Awagak kumatigayim ko. May sa a sales girl. Iso kumati pakidagosak. Ngamustaan nakitak ni sir ket na ulaw. Iso tinulungak. Ay, imbagam ka diday takon kwa na. Uy, nana. Iso nga imbaga na akabayatan ti panagbiro ko iti trabaho. Mabalin ko kano ti umay ditoy. Ay, kunak no babae na kaitayan. Ita kami lang ang nagkita, nana. Di mo ka di kaya ti agbalin akatulaw. Dua kami idi dito, uy. Ngampimanaw di kaduak tanaki asawan. Hello, ma'am. Nakaawag kayo, ma'am. Awan ka din ni Kurt dita. Kaya di nasungbatan ti awag ko. Amang ano in silent na ti cellphone na, ma'am. Maululaw nga main. Naggapoy ti doktor nga min itaibigat. Kaya na pa ni ti doktor. Agsakit ka di? Agulaw ka no, ma'am. Simroman nga tanti anemia na. Kasta ka no nga ron, ma'am. Anemia ka no. Natangkan nga min ti ulo na. Ibagada asaan nga agpuyat. Agpuyat mo't lang. Diyak mo, ma'am. Numalpas ti trabaho kat umunag akon iti kwartaw. Diyak mo no anya nga oras amat maturog. Bantayam day taaser mo. Bye. Un, ma'am. Bye. Adda ka din trabaho jay anak mo jay syudad. Di pa'y maimawag uno nag-text. Naglokaw na. Nag-text ko mamit Tapno mo tayo, tika sasaad na. Ay, huwag nga raw. Ibit-bitin ko pa ijay tawa nga adda signal na dyan cellphone ko. No makitak tuman tikabsat jay sigo da kaadalan na. Agdamagak tuman. Sino ka di day jay aya? Naku maagdamag. Adakan ka numapan ka. Di nga Edna nga anak ni Terseng. Yung ka man nga agpaiso damagay no adan trabaho jay anak mo. Papanak mga raw. Diyak makaid na maguroray iti text na. Nakawag ka mat. Kumusta ka ditan? Sikakit di dita. Simro ka no ti anemiyam. Ang mga nagpuypuyat ka manan, gapo iti babae. Ipuy-puyatak ti kawan mo. Nagawid kang ngaminan. Mailiwak mo na ikan ka. Nagsao tay bolero. Kaslag paiso. Agpaiso ti bagbagak. Uray agpiang-piang ti langit ng daga. Siksika lang ti babae ti biyag ko. Di nakman bulaan, Kurt. Mabayag pa malpas ti kontratak ditoy. Ala, inton malpas ti kontratam. Agawid ka kuman.
Ikakadiag biro iti trabaho makunam, Bea? Wan ko mas eh. Di mo ka di kayat nga adda kadwa ni Nana Carla ditoy, sir? No kaya't mo lakit iti agkatulong, apay kit dinasaan. Sa anak nga agpilpili iti trabaho, sir. O di mabalin mo ti agtrabaho dito no kaya't mo. Agyaman ako na, sir. Nga maguray ka man. Kaya't mo ka di? Tayjay kalaangan may isang apartment ko? At dapay apartment yun, sir. Saan mo nga ibagbagakin ni Manang Carla? Masapul at di na maamuan da ito eh. Di nakadiam mo ti apartment yun, sir. Saan? Basta di mo ibagbagakan ko, ana. Nga alain ka nga agyan, iti may isang apartment ko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan at dinggen, tituloy ti seryeta yu ita alawas ang napaulwan. Napaay at tarigagay. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, binastad ni Bea ni Ivan nagdatdaton kenkwana. Tadi na kanu kaya ti makiasawa iti mannalon. Napangarod ni Bea ijay syudad. Tabarang agbaliw ti panagbiag na. Idi nakadanon da ito ijay syudad. Nakita na ni Kurt akasla maulaw. Inasitgan na tapno makasindingad na. Tinulungan na nga ron ni Kurt anapan iti doktor. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu ita alawas ang napaulwan. Napaay at tarigagay. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Saan mong ibagbagakin ni Manang Carla? Masapul at di na maamuan da ito eh. Di nakadiam mo ti apartment yun, sir. Saan? Basta saan mong ibagbagakin ko, ana. Galain ka nga agyan iti may isang apartment ko, ha? Kaano ta kadiam apan, sir? Itamat lang. Apaman ang makapan ni Manang Carla ije tiyandaan. Adayo ka di dito'y day tang apartment, sir. Saan matunay? Kumusta tinapanam, kabagays? At ka din trabaho ni Bea? Saan ka daw anapan ije dagos na? Imawag ka no ken ni Edna, nga adda ka no simurutan na pagtrabahuan na. Apay adi na impakaam mo ti ayan na. Day tagaraw ti pagsakitan tinakam ka. Kaslakat ulag anang lipat iti naglupusan na. Bayam, makalagip to siguro nga gawid. Di kagdanag. Saan ko maliklikan ti agdanag? No muna ta babae mga raud. Awan ti rumba nga pagdanagam. Ang mga no naragsak ijayan na. Idinto tagdantanag ka ditoy. Saan mo la kuman a pinautangan iti kwarta? Tapno awan pinagpliti na pimmanaw. Jakmat nga rod amaw akastoy gayam ti aramidan na kabagays. Pasaray makita ka. Kanayon analiday ka. Saan pa'y anarbati lubong tapno agsanuong ka? Narigat ti makalipat. Bulag samot ti pana ni Cupido. Mamati ka, iti ko nadaapanan ni Cupido. Saan ka makalipat, ta saan mo kayat alipatan? Kasano ko makalipat ha? Kat nangibati iti ut iti barokong ko. Adaken ka ti agas day tanga ut-ut. No lipatam, maawan day tanga ut-ut. Apay ko mga ipilit mo ti bagim iti tao, amadikan ka. Kasta ti maibagam tasan asika ti makarik na iti saam amarikrik nak. Ngam ibagakmet ken ka.
At ti mabastad kan ayat, ti agas kat lipat. Ikagumaak man lang ti manglipat. Kasta inton kwan, mabagtit kakit nga rod, gapoy ti kapapanunot mo. Ha? Kaya't mo ka di ti mabagtet. Saan Si Kamat. Kasanungay ang maobrak pa'y daytoy talon ko, numabagtitak. Dahito ti apartment ko may bagbagag. Agyan ka dito, ay. Kat sika ti pagbalin at aray na. Numayat kalakit di. Anya ti kayat mo asawan, sir? Di na ko nawagan iti sir. Agdan nata dito yan. Agdan na. Agtrabaho ti imayak dito yung syudad. Tawan kwarta. O di kang kay ti kwarta may ti binulan. Basta asikaswen na kas asawam. Asawa? Agdan nata akas agasawa? Di na ka di kayat. Ikang ka mati ti kwarta may ti binulan. Agbyag ka kas Reyna. Agpanunot akpay. O sige. Agpanunot ka. Tagsubliak to. Panawan nak dito yung agmay maysa? Ay na, di na ko mapanawan dito eh. O sige, mayata kon iti ibagbagam. Good. Ala, sublian ka inton matamdama ha. At dapay biit papanak. Awan mo't ni Bea dito yun, sir. Pimanaw ka daing. Nalabit na pan nagbirok iti trabaho nan. Di na ka di kaya katulong dita, oy, sir. Diyak manamukan ko ana. Ada papanak inton madamdama Sana ko namangan dito eh. Kasta ka day, sir. Sa anak nga rudan nga agluto, iti pang malaman. Andakan ka dayta. Ada ngamin sa bala negosyok. Kanayo naktungawan dito eh. Sa bali manan ang negosyo, sir. Ada sa nga tinigosyok iti sa bala lugar. Nay, kasla-kala at ngamin day ta, sir. Ay, businessman kayo at alaga. Itaman pa'y, Ivan. Nayaw-awan kan samat anay sanong dito'y balay ni. Wan sa nga rod. Jakman amo. No apay nga enturong naktisakak dito'y balayo. Delikadon samat daytan. At dan samat makunkunanan. Wan sa nga rod. Ngamin. No adak iti sibay mo. Makalipatak. Tanaragsak ka akasarsarita. Kanumat. Dagita kita palabras. Mayat. Mayat at talaga ti makisarsarita kan ka. Maikat ti bannog. Anya maikat ti banong. Apay, masahista. Nakarkaro pa'y nga masahista. Saan ka di ako nada? A laughter is the best medicine. Ha? Daytan sa lang ti husto nga imbagam. Ha? Nakatsamba nga ron no kasta. Makaikat ka talaga iti stress. Saan ka day napingat nga agrayo ni Ivan kini Bea iday? What? Apay ka day? Nakitak ngamin naragsak da kini Carmen nga agsarsarita iti bangsal da Carmen. Kasanaw, kitawan mat dito'y ni Bea. Nuta awan mako na kini Ivan. Ken nagaget pa'y abaro. Santo nga agbisin ti pamilya na. Kaya't kumatday dya nga ubing. Ngamsan may takayat ni Bea. Kanya pa iti birukan na kini Ivan. Ay, di na mo ti agpili. Ay, yakman amaw iti dayjay nga anak ko. Kinay kayat nga katinapan ni jay syudad. Madlaw ko nga dasadsado ti anak mo. Mapilpilita namang tulong ken ka ijay talaw. Hello, ma'am. Apay asan asumbatan ni Kurt ti telepono. Awan ni sir dito'y, ma'am. Adda ka no sa bali a business na. Anya ka di a business? Babae ka di?
Mabalin ka di mo't nga ibaga a business ti babae, ma'am. Ang mga rason na lang ti business nga ibagbagana. Ambukon ti asawak. Awan amok iti dayta, ma'am. Awan mo't nga may tinakita. Saan mo akal kaluban ti madi nga aramid ni sir mo? Ay, saan mo't, ma'am? Dayta lang, no saan ko nga amaw. Ang dalaki ti madi nga aramidan ni Kurt. Pagkunaan niya, ma'am. Awan ti bagbagana a baro a business na. Ang mga sa balin dayta. Ay, dayta tiyak mo, ma'am. Isuntula nga ang tikatungtung maw. Agluwat ka. Taintamangan iti restaurant. Kalpasan ha? Intagatang kadagiti alikamom ditoy. Mabiit na ang narod tain nakagpilas. Kartengan ta urayan ka. Awagak ti aking kukway ti paggatangan ta kadagiti alikaman ditoy apartment. Nayunam dagiti sigod nga da ditoy. Rumbang laeng. Sana kompleto ti alikaman ditoy apartment ta. Nagmayatin ngayon no nayunam pay. Agorderak iti appliances. Awan pa appliances ditoy. Ijay away. Awan na ditoy. Awan kalsada. Awan pa'y kuryente. Ay, boring a panagbiag. Mayat tinatumpungak ditoy. Inawagan na kakadin ti anak mo. Awan pa'y magarod. Sika kuman ati mawag ken kuana. Saan magarod nga agring ti cellphone na? Ang mga no nagsukat iti number. No napukaw na ti sigod a SIM card na, di na nga ta malagip ti number mo. Dayta ti saan ko nga amaw. No siya kak, narigat ko alagi panti number na. Tanagadumait. Apay, di lagat mailiw kan. Tadi mo't la sumangpetay nga umiliw. Ay, no ambok la ko mati ayan na. Saan ko mat ngamin nga amaw? Apay no amom. Mapan ka mo ti jay syudad. Anya pa'y nga ay. Ang mga no dapat tendakas ang napasamak ken ko ana. Mabalin ka din awisin ka mapanagpasyar. Agpasyar? Sa dino? Uray ijay ili ha, no iso ti kayat mo. Alangan matama pantagpasyar ijay talon. Ada ka di kwartam. Ilibre nang tawan mat kwarta. Iso nga rod nga awisin ka. Tanaglako ak iti inapit ko anatang, ken Eric. Ay, wun gayam. Nadamag ko anak katsamba ka iti irik. Ado kano akaban, tiin lakom. At damat, angam saan aday tati pagsaritaan ta? Di awis ko kiti, patgam ka di. Ay, wun grasya daytan. Libre ko naman. Awan pa'y nangilibre kanya ka nagpasyar ket. Uray man nalo naklaeng. Kanayon ka nga ilibre. Nulakat, takayat mo ti pa ilibre. Intang aruda na. Ang mga nagbabawi ka pa eh. Ita, tadami na masapsapol mo dito yung apartment. Saan ka rumrumar, ha? Agyan ka lang dito uneg. Pumanaw ka kadimanan? Papanaw ka di. Ada negosyo. Sana mabalin nga gigyanak lata dito ay. Apay na sumuro takmat. Tapno makasurusuro ak iti trabaho ti negosyante. Saan mo nga mo, Dejay? Di ka pa'y nakadapaw iti kolehiyo. Mabalin mo ti makasuro uray saan anak kapag kolehyo. Dito'y kalatan. Saan mo nga arapaapan ti saan mo akabalan? At damat amin na masapsapol mo dito'y. Sige, no day tati kayat mo. Agyanak nga rod dito'y apartment ngagmalmalum. Ang mga nojak makasangpat dito'y inton malam. At danas kan nga aramidag. Kapay mga niti restaurant, Carmen. Mabisina kon. Kalpasan ka diti pananganta kat agawid tan. Adda ka di pa'y kayat mo apagpasyaran. Mapanta, no adda pa'y kayat mo. Nasursurtan samat amin na mabalin na pagpasyaran. Agawid tansan. No adda kayat mo agatangan. Gatangan ta.
Tapno adda pa kalaglagi pam iti damo a panagpasyerta. Tapno pakalaglagi pan ako nang. Gumatang tayo ti banag ngagpadata. Uray jay saan anangina. Apag iso, aglaklako iti accessories deta andad tita asidag. Gumatang ta iti bracelet. O sige, sikat ti makam mo. Uray sa anak ama nagusar iti bracelet. Agusarak itan. Adda amin ang masapul ko dito eh. Oray agbuya ak iti TV ngagmalmalam. Naimas ataraon. Ngam, agmay-may sa akmat. Saan nakapalubusan armor ni Kurt? Kasla adda mati. Makaboring lakit nga ron. Kasla ak baboy ang matartarakan dito'y. Kasla kulungan to'y ayan ko. Ay na, agbaliw mo't lang ti away tayo. Umay da ka no bulldozeran ti kalsada, tamasiminto ka naon. Ay na, nagmayatan no kasta. Adan makadanon dito'y aluglugan. Saan tayon to na magmagna no agudong tayo? Dumanon ton tilugan dito'y. Gamsan pa yan nagaw-away ti anak ko. Mga no nakiasawan, iso nakalipatan. Nga ta? Di naman la umay iyam-amaw ti asawa na. Atap ko lang matkit di ah. Mga no sa napalubusan ti asawa nang agawid ditoy. Nalabi ta kasta. Ada nga min lalaki, adi da palubusan ti asawa da nga umiliw mat iti nagtawdan da lugar. Awan ka di mo't lang ti pinastrak mo ditoy. Ha? Pinastrak? Asino kumatipastrak ka? Anyang iti amok? Ang mga no damat inawagam nga imay dito'y apartment. Asino kumati awaga? Kat awan matyam amok dito'y syudad. Jak pa'y maawagan ni ninanang ko. Kasabalin ti SIM card ko, aginatang mo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryeta yu ita alawas ang napaulwan. Napaay at tarigagay. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, impan ni Kurt ni Bea iti may nga apartment, kat nagdenada. Iti sabali abangir, naragsak da Carmen kan Ivan, ang nagpasyar ijay ili. Ijay mat syudad, mangrugi ang masikuran ni Bea, gapu iti kanayon na panagmaymaysa iti apartment da. Ijay mat away adi maklan na, maragsakan danana Erlinda, tadumano ng ti kalsada kan kuryente iti lugar da. Kabayatan na, idisimangpat ni Kurt ijay apartment. At da dinamag na kan ni Bea. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu ita alawas ang napauluan. Napaay at tarigagay. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ha? Pinastrak? Asino kumatipastrak ka? Amok pa ngay. Ang mga no damat inawagam nga imay dito'y apartment. Asino kumati awaga? Kat awan matyam amok dito'y syudad. Jak to pa'y maawagan ng ninanang ko. Kasabalin ti SIM card ko aginatang mo. Apay pa lang amin nga wagam ni nanang mo. Alangan mo tapa umayam dito'y. Agbalin kat adwa titaraken ko ataon. Anya? Di mo kayat nga umaymat pumasyar ni nanang ko dito'y? Agpili ka. Ni nanang mo, bueno siya.
Masapol amay salahan kada kami ti Pilyam. Masapul ka di pa'y ngagpili at daak lang arudan iti sidong mo. At baliwan ti lugar tayo. At dan kalsada. Ken dandanin masilawan. Nagmayatan? Nadamatan kuryente tayo ditoy? Tapno mabibiit ang maikabil dagiti poste. Imbaga kadagiti kakadwak nga agtutubo at tumulong kami. Imbag man tamay at daamin? Magagarandamat ang maadaan iti kuryente. Isu ang nagboluntaryo da at tumulong. Nasayahat mat nga rod no kasta. Mabiit ti trabaho no adu ti agtitinulong. Wala rod. Ado ti magagaran ang maadaan iti kuryente dito'y away. Malagip ko gayam ni Bea. Mas daaw to inton agawid. Tadan kalsada kan kuryente ditoy. Nakalipat siguron. Manipod pimanaw. Saan na nagparparang? Kailiw mo kadipay? Saanan? Si Kanti kailiw ko kanayon. Hello, ma'am. Sumangtotak iti mabiid nana. Ngam saan mo nga ibagbaga ka ni Kurt? Kaya't ko akalaatan. Kasta ka di, ma'am. Saan ko nga raw nga bagbaga nga imawag kayaw? One. Adangamin gayim ko dita anang yawang nga damading aramidan ti asawak. Madi nga aramid. Anya nga iday ma'am. Saan mo nga amuan? Yun ay unay ko kan ka. Asaan mo nga ibagbaga kan kwa na ti isasangpad ko iti mabiid. Namnamaan niyo, ma'am. Saan ko nga ibagbaga? Sungbatan nakmatan Carmen. Si Kati kayat kong agbalin asilaw ti bangunak apagtaangan. Tapno di mo mat ko na. Sungbatan ka man laangan. Tamangan wag sa noong kamanan. Agpaiso? Agyaman ako unay, Carmen. Pinaragsak naklaunay. Idi pa'y nga da panagayat ko kan kanya. Sabali lang amin ti inaram mo. Agpaiso tay ko nam idi. Amaagasan ti saam ti puso. Babaan iti pananglipat. No di ka pa'y nakalipat aging gaita. Amangan no nabagtit kan. Saan ko apagbagtitan da diya babae? Si kaita ti kapatgan iti puso. Pudno ka di dayta nga ibagbagam. Uwan. Ket tapno di ka agdwa-dwa. Isingasing kong agkalaysatan. At daamin akasapulan ta. At damat baboy ko. Ken adaw nung ko. Kita man la dagiti paspasamak. Nagkalaysan tayo van kan Carmen. Ay, saan daan nagkagasat iti anak ko? Isupay mat kumati kayat ko ama manugang. Kanya nga rod nga ay, saan mo't nga rod ang mabalay na madiktaran ti anak mo ang makiasawa iti di na mo't kayat. Kasano nga tamot itan ni Bea? Nakalipat samot at talaga. Saan ka manin nga gladingit? Di ka maawanan iti namnama, agawid tulat ta di anak mo. Sang kaibaga na iday, at ilugar tayo kanaw kat last class. Tawan kalsada kan kuryente. Angam ita, adan kalsada ken kuryente. Kaano gat ang agsubli ti anak ko? Panagkunak, nakiasawan di anak mo iti lugar anapanan na. Dakkelan ti tiyan mo, bakit? Masapul nga agyan kalaan dito'y balay. Jakmat kayat ti andalaang dito'y balay ngawan aramidan na. Asideng mo ti balay ta iti kalsada. Agistor kalangan. Awan pa istor dito'y. Ket adamat pagpuunan ta. Istor ko na? Mayat samat day ta na panunot mo Agla ko iti istor ta. Mangipaarami da kita extension to'y balay. Tapno iso ti pagbalin ta nga istor. Sige, adakan ka day talakay. Masapul nga isaganaan ta. Ti masakbayan day ta sikog mo.
At damot gaya man istor dito'y ayan tayaw. Saan tayo na mapanpay di tababa tapno gumatang? Wan tata, day tamot din na panhunot ni Ivan. Ay wala, tasaan ka pa'y amakapan iti talon. Tanay, takil mo tin tatyan mo. Wan nga rog tata, nagdakkel nga min ti tiyan ko. Nagdagsan. Singin samot ti agbalin tong anak yaw basang. Ado nga rog ti mangibagbaga nga amangan kanuno singin tata. Ay, swerte ka no singin ti umunang anak. Agpaiso nga ta tata. Swerte tamaminsan lasikaw. Ngam duwan amaladaga-dagaos. Maminsan tirigan. Nang nagkuti saritaan nyo kani Tata Baldo itay. Aswerte ti anak asingin. Ay unak ti imbaga na. Amam maminsan tirigat mo. Angam? Duwang ubing. Wan matkit di masapul mat ti anos ang mga sikaso iti dua nga ubing. Narigat pa yung ubing da. Ngam no dumakkel da. Saanan? Agyaman ta iti apo, ta inikan na ta iti anak. Adadita ti kayat na ti aganak, ngam saan damot ang maparaburan. Agyaman akmatkan ka. Tainayatnak. Iso nga ay ayatan ka unay-unay. Ay ayatan ka matunay, Ivan. Katsapay na kumatag na nayon ta naragsak. Ipanamnamakan ka. Akanayon ta naragsak. Aramidag ti amin. Tapno saan tayong agrigat kadagiti agbalin nga anak ta. Kat aramidak mat ti amin amang tulong kan ka. Mabalin ka di adinak ko maikulong dito apartment kay. Anya pa lang ti sapulem. At daaminin dito'y akayat mo. Ginatang mo ti kayat ko akawas. Ngam saan ko mat amaaramat dagiti kawas tabalo nak dito'y. Nakarikreklamo ka unay. Noon nakiasawa ka iti marigrigat, awan dagito'y anamay mo. Ngam saan nakabalod iti bukod ko apagtangan. Ingkagat agidasaren, tani, mabisina kon. Saan ati lakid-kid dawam? Noan niya ti kayat ko, iso ti masurot. Aguray nga ron, kainak agidas. Kartingam tada papanak, kasapulan dak iti negosyo. Sumarunukan, tamabit lang mo tagidasa. Wen, umaya kon. Agsursuro ak ngagmaneho. Tailaklako tinasingad agayeng ko ti second hand aban na. Kaya't ko asyak ti manggatang. Ha? Planom ka diti gumatang iti van? Nanginan samat. Saan unay ang nangina ti panangila ko na. Tamapan ka no iji abroad. Nalaka no siyak ti manggatang. At ang aming nagkadkaduan mi, idi pa'y laubing kami. Sa bagay, awan pa iti pampasahero alugan dito eh. Sikat ikaw nan amadaan iti van. Una, kantap no adda aramatan ta amapan di ospital, numadanon ti panaganak mo. Maala, aganad ka ngagsursuro ngagmaneho. Ipagpagapom ka iti agbalin nga anak ta. Wen, mangnamnama ka. Aramidag ti amin, para itinasaliwanwan ang masakbayan ti pamilyata. Nasaliwanwan ang tibiyag da Ivan. Nagagit na ngamin ngagpadpada kini Carmen nga asawa na. Ay, awan nga raw da. Isudala ang tiada istor kan lugan na dito'y lugar tayo. Kita man la tibyagan niya. Asino ti mangipagaraw, akas day ti pagbanagan ti inwalin ti anak mo. Iso ko ti agsagsagrap iti kinaduras ita ni Ivan. Sinayang na tinaimbag ko maagasat na. Gapo iti tarigagay na makapan ijay syudad. Uray ko no nasayat mo tinagbanagan na ijay napanan na. No dadumakit. Alo ko yak tibukod ko abagay. Anasaysaya at tinagbanagan na ijay syudad. Tapno sa anak unay nga dandanag. Bakit di anak mo? Amunan ti aramidan na. Sana siguro mat nga isagmak ti bagbagina.
Malagip ko man jay insangpet mo dito'y anibeya. Ayan ang ataitan, sir. Apay adamagam kanyak. Sigod ka di nga amom dayjay a babae. Saan mo tada kayo ka nga ron tinang isangpet? Saan ka day, sir? Insangpet ko lang, tatinulungan na kidi. Ang ampimanawan, saan ka di? Ay, sa bagay, uray kaskasanaw. At damot utang yu anay imbag anak mkan kwa na, sir. Saan ka day? Tsaka mo, basit labanag dayjay. Pinadagos ko mat dito'y balay. Sa bagay, damo na ang maisarong dito'y syudad. Iso nga awan ti husto apakidagusan na. Iso akas lang nakabayad akmatan iti utang ko na imbag anakam ken kwa na. Gapo iti panang padagos ko ken kwa na idi dito'y balay. Sa bagay matkit de asar. Ngumjak man amo, no apay analagip ko dayjay abeya. Manang titrabahom tinto na ram. San atila pagtaktaktakam iti awan ka kan na abanag. Awan ka day ti kaus-us ka ni Bea, sir. Tsaka mo kan ka. Di ta ka man laingan. Anda pa'y nas ka na papanak. Oh, kumusta ka ditan, Chris? Kaano ka kadi nga gawid? Mabayag pa'y. Pudno ka di tinadamag ko, nga adda ka numanin pagluklukkwam dita. Pagluklukwan nga. Anyag ba ti pagluklukwak ako nam? Di ka naging didiam mo. Makadanon amin kanyak nga aramid mo dita. Ang mga nuduling ti dinuto ka mamang sipot kanyak. Sabali siguro tinakita na, nga da aramid na. Kat imbaga na asya. Napudno amin nga danon da. Ibabawik dagiti negosyo nga intalagkokan ka. Umapala ang tinangidanon kan kay ti dayta. Ibagam no asino dayta, tapag ikarwag. Di ka kamkamali amang loko kanyak. Pagbabawyang tono kasano. Ay, saan man at tila pampanunutem. Adda ka din adlaw mo nga imay nagsiim dito'y balay? Wano, adda ka din nagdamdamag ken ka? Imay nagsiim, muno nagdamdamag. Apay ka day, sir. Sung batam ti damdamagag, di nakpagdamagan. Ay, anya ko matidamagan na ngay, sir. Kasano ko mga amok ti damagan na? Kumpurmi at ti damagan na, ti kayat ko asawan. Ay, matikawak ka na kayo, sir. Nabartag ka kaday, tasaan nyo matin nga mo ti bagbagayaw. Saan mon anayunan ti pan nakariribok ko, danga? Danga ka, no? Amo ano asino ti danga? Hoy, di ka man dumanayang mudum dita. Kaya't mo tapagawidan ka. Pagawidan na ka di, sir. Ay, agyaman na ka. Agawid ang arudan. Nita. Hoy, agsubli ka dito, Imbaga kaya nga agawid ka. Hoy! Oh, apay adi ka matagtagari. Sika, baya. Anya ko mga itibaga. Di mo na yun ang tipan nakariribok ko, Adda parikot ko. Anya nga tataramiga. Tapno makarwarak dito, Ang pamarangak nga tangang sakit ti tiyan ko. Tapno ipanak iti doktor. Anya nga ta. Iti kasta. Makapanaw ako dito, Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napaulwan. Napaay at tarigagay. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan,
ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Napaay at tarigagay. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Promise, ma'am. Di akon kayat dito'y syudad. Italaang na imayak ngam na isagma ka. Sa anak matkidiyad kas launay. Tapno ipaibalod ka, nga inosente ka. Agyaman ak numaawatan nyo tinapasama kanyak, ma'am. Nasingpet kayo gayam. Ngam apay alino ko na kayo pa'y ti asawa yo. Inak ibaga iti pulis nga isanod ko ti darum ko kontrakan ka. Ngam, agawid ka. Wan, ma'am. Agyaman ako na ikanda kayo, ma'am. Imbaga ni Nana Carla, nga itakanula ang nga imay ka dito syudad. Iso na konsensya. Ladingita, no nakaaramidak iti saan anasaya at iti pamilya, ma'am. Diyak nga minamot yamin. Rumuarkan beya. Day tatibilin manipod nga to. Parwalan dakon, sir. Naisanod sa tidarom kontrakan ka. Ditakan ko, agpakawan ka iti asawam, barang pakawanin na ka, manglilipot ka ngamin. Sinalpak. Daytoy tinalalak. Nakulungak gapoy ti babae. Agyaman ka. Ah. Tadi na ka indarom ni Bea. Gapo iti panangikulong mo kunkwana. Pangasim. Pakawanan lakmagtan, hani. Hani tarupam. Hani, no nakasango ka. Nga manila ang tikayat mo kanyak, loko. Sana po do ta, hani. Ay, ayatin ka. Nupad nung ay ayatanak. Oray mano ang babae ti agpila dita sangom. Saan mo atutupan? Ha! Ditakan! Ay, napudot pa'y lati ulo na ita. Nang pa-check. Mapakawan naktumat lang. Bea? Si kakadinday ta? Naku, may kamad dito ili. Ay, ayan ti pagluganan ita, amapan ijay ang wine. Ba, dito iban ti pagluganan. Makadano nga ijay away. Anya, kasano kumaamakadanon day taaban ijay away? Helikopter ayatak no tumayam. Ay na, nabayag namin adi ka nagaw-awit. Di mano ng ti kalsada ijay away. Kat daytoy banlaan ti pampasahero ang makadanon ijay. Kasta ka di. O sige, aglugan na karudan dito. Una, tama panen. Nung nakarubwat dayto yan, awanan ti sabali pa pagluganan. Di manon gaya man ti kalsada ijay. Nabayag basitan ng adda kalsada ijay. Wala, lumugan ka nga rodan. Tayon-tayon. Ni Ivan ti driver Ivan. Amunan ti agmaniwo. Abi mo tinakas lagi na kung paganano. Saan akas iti akanayon ang magagaran ang makakita kanya. Sa balin ti agturong iti away. Adda pa yun makitak apos ti kuryente. Di mo asan ti away. Ngam siya. Awan pa'y dimurasak. Gapoy ti tarigagay ko ang bumakna. Ad-adda ana isagmaka. Nakadanon tayo matlaangan. Bumaba kayon, sakbay ngayon nagkudita garahe tilugan. Ha? Adadakkel abalay kan istor ditoy? Uwan, balay mi kan ni Carmen. Kan tidwangan nak mi. O sige, bumaba kan, tayo nagkun iti garahe tilugan. Ay, sige nga Rod, bumaba akon. Dakkel tinagbaliwan ti lugar tayo. Sumagmamanong aminan at tawon tinapalabas. Nagabrod ka kani? Tanabayag adi kasi mangpat? Ah? Ay, saan? O sige, mapanak mo di tabalay. Bea! Si kakadin gagpaysaw! Nanang, pakawanin da ko ma.
Nabayag ajak na gawamin. Bimbak ng kakadain, iso anak kalipat ka. Saan nanang? Gapoy titarigagay ko abumak nang. Ad-adaan na isagma ka. Naisagmak. Anya ti kayat mo asawan. Nagkatulong nga ngamaing kulong naktiamo. Diyan ka mo nga dasawa na nanang. Anya ti napasamak. Nakidanakan ko na. Hindi si Mang pati asawa na. Impay balod na kami. Naibalod kay jay syudad ka po iti lalaki. Wala na. Punaknog na maya kay jay syudad. Ad-adamot arigat tinapasara. Manipod simbangpet ka dito yung lugar tayo. Di ka meten rumrumwar basang. Mabainak ngagpakita iti kaarubat tayo hangkan. Daka di Ivan kan Carmen ti kabain mo. Saan ko unay akabain ni Carmen? Tawan ti atrasokan ko na angkan. Ano kasta? Ni Ivan ti kabain mo. Kaslakastan angkan. Tinagtagibasit ko iti. Ita, nadurdurasan ti biyag nangam iti siya. Lumaminsan, saan nga minanasaya at timang tagibas iti tipada tao. Wan nga rod angkan. Agbabawi Kan kabain ko lang unay tinararamid ko iti. Imbaglakit di ata na simpot ni Ivan, di nakakatawaan. Kas lamang mangag ko ti panang katawa da kanya angkan. Atap mo lang dayta, nasingpet da nga agasawa. Pangasim mo tanahani, isanod mo matanti daron mo kontra kanyak. Di na ka din lukuan pa Saan nani? Ikarik nga agwalbaliw akon. Nooman nugot ka, iti kondisyon ko. Anya dayta kondisyon. No anya man dayta kondisyon mo. Umanugotak. Basta parwarin da kon dito pagbaludan. Saan kan ang makairwar iti kwarta iti bangko? Naawan pamalubos ko. Impaikat kon tinagan mo. Agraman credit card mo. Impahold ko. Uwen, honey. Basta parwarin dak dito eh. Diyak kayat dito eh. Kan saanen asika ti manager iti negosyo ka. Ti kabagyak ti simukat. Agbalin ka laangan agagangay nga empleyado. Papanan nyo ka dinang. Nakakalugong kayo mat iti payabiyam. Kami man agmula iti mais ka ni Uncle Mau talon. Umayak mat nga rod nang. Imbag nga addan to ilapo. Ay, nagsayatan kay anak ko. No, adu ti may mula, adu ti lakaw. Alat agrobwatak mat nang. Isupay ti maimulak mat. Mala, adapay kalugaw nga nakasabit dita diding ti kusina. Unang, nakita kon idinapanak iti kusina itay. Mala, urayan ka nga raud. Ang mga no imunan ni ulitag mau ijay. Mabitlaan nang. Nakitak mo takimuyog ni Bea kanina na Erlinda na panijatalon. Kunak man no kunana di na kaya timapan agkainaran ijetalon. Alangan mataboy-buyaan na ti inana nga agmulmula. Idinto nga adda ijabalay dang agsinsenyorita. Imbag takayat na pa'y ti agtrabaho iti daga. Iti kabayag na anagyan ijay syudad. Amangan nadadaktil nga urnong na. Nalabit, ket amangan no pabaliwan na ti daanan nga atap ti balayda. Agtedtedlakit di dayjay no panagtutudo. Nasa ugayam ni Nana Erlinda dayta. Idi ka no nagtudo, nagitay-taya iti timbaken batya. Taado ka no ti agtedted. Awan nga minan di aman ni Bea amang tarimaan. Kahasidamat. Ay na, nagpigsabot ka da ito'y amagyo. Marbalakit da ito'y balayta. Wan nga rod nang. Kasanita baitan. Agridam ta. No makita ta nga itayab ti angin ti bubong ti balay. Mapantad di ta balay ti karoba.
Anyapin ngay nang kapilitan ano'y tayap ti ayin ti balay. Marumbuan kayo nga agina di tabalayaw. Mapan kayo ni tibalay ti karuba tanay. May tayabang ti bubong ti balayaw. Ni Uncle Dayanang, mapantayo ka no dito kaaruba. Ala, ang kaputi tangarudaan ta sumurot ta ka ni Uncle Mau. Wanang, iturturag tayo ti mapan ijay balay ti kaaruba. Kumunod kayo laan, nana, tata, baya. Ay na, ang yaman kami launay barok. Itayab mga binan ti bagyo ti balay may. Sana bali, nana. Nalawa to'y balay at pagtaklinan tayo. Siminto nga agpaiso to'y balayaw, barok. Uray bumanas-bas ti bagyaw. Sana marba. Ngay ta tinapanunot ko, tata. Semento ti usarang iti balay mi. Tapno natibker. Italaan ngay muna agak dito'y balayaw. Naglawa mo gayam. Nagpipintas na iti agi kami yaw. Day tangamin ti kayat ni Carmen, tata. Pinagustuak iti kayat na. Di ka matagtagari dito suli, Bea. Awan pagnanagam. Natalgad tayo dito'y balay. Kasla tagtagainap ti amin. Kaano lang ang di awan kalsada kung kuryente dito'y. Ngam itaagdan. Da kayo ti kaunaan an addaan iti istor kan van dito'y lugar tayo. Day takot gapo iti kinagagat mi nagpadpada. Inon, may tinaglaklakwan mi kadag iti produkto mi iti talon. Imbag man. O kumusta mat may tinapanamidya syudad? Siguro ado ti orman mo. Ay, saan nga aming amapan ijay syudad kat naswerte. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Malasak anapan ijay. Saan anasayatin na pasama kanyak ijay? Diyak kayatin kang subli pa ijay syudad. Kay kaya't kumatlaang dito'y away tayo. Saan matgayam anasaya at tinatumpungan ni Bea ijay syudad? Awan matgayam urnong na. Ha? Pagkunamat, bakit? Isutimbaga na kanyak. Saan anasaya at tinatumpungan na nga amo na? Ingkulong da kano. Isu asaan ang makarwar. Anya? Kaasimat nga rin no kasta. Mas daawak nga ron itimbaga na. Kakaasi gaya mi di aday jay. Imbaga, tapinarwar da iso anak kaawid. Ay, kita man latatigasat ti tao. Napan ijay syudad, takayat na alis yan ti agtrabaho iti daga. Ang nagsublimat lang agtrabaho iti daga. Na trauma iti napasamak ken kuana. Iso adinan kayat ti agsubli ijay syudad. Ngam saan mat nga amin amapan ijay syudad kat agmalas. Depende iti pasamak. Nalpasan ti bagyo barok. Agyaman kamay iti panang pasagbay mo kada kamay. Awan an yaman na, nana. Talaga akas tati agkakaruba. Ay na, nasaya at ti panagpuspusom barok. Ay, gayam nana. Ibagak ka dagiti kakadwak alalaki. Tatulungan da kayo amang tarimaan iti balayo. Tapnod da pagyanan nyo. Ay na, iso atar-tarabayan na katiapo. Tanasaya at ti panagpuspusom. Kasta nga ta, nana. Alangan mo't abaybay anti kaaroba no iti tsimpo tirigat. Sapay ko ma, tabindisyonan na katiapo. Tapno makatulong ka pa iti sa balay. Agyaman ak unay, nana. Agyaman ako unay kan ka iti panangidaulong kadag iti kakadwang nga umay tumulong kada kami. Ivan, Awan an yaman na, Bea. Pakaragsakak ti tumulong iti pada a tao. kayat ko ti dumawat iti dispensar gapo iti kinasubirbiadak idi. Nalipata kong dagijay, baban iti tulong ni Carmen. Agyaman na, tasaan ka anang italimang iti guram kanya. Aklunag, kay di damo. Kasta unay sakit tinakam ko. Imbag tanaanos ni Carmen anang linglingay kanyak. Pakawanan na ko ma, Ivan. Tapno mamati ka nga awanan ti sakit tinakam ko kan ka. May saka ang mga nakadagiti singin no ipabunyag mi. Ah? Agkumari kami kini Carmen? Kayat ko Lipatan tayong tinapalabas. Kat ti masakbayan, ti intay isaganaan.
Ditan papagayam, tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas a napauluan. Napaay at tarigagay, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y na stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.